Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naapalak, kadagiti makitak, agatangen ti kaarubak. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti sweldok, bakit? Makamu ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat, agi budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud mat nga umdas ti sweldok, nga agpaay kada tayo. Ni matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamuntan, bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo nga aging gat sumaro na asweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang. Tawanan tinamnamag a pangalaak, no diti sumaro naman na sweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Ang mga numaybatan nyo. Ay na, nagtakgal mo tanay ta ginatang mo aref, Nora. Sige. Manungay day ta. 15 mil. Nadadaol mo kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inususar me. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't ko kung mga rodmat. Ay, kat gumatang kamatan ah. Sige, taibagak to iti asawa. Lakay, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit namin day taref tayo. Agreklamo ka akurang ti sweldok. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay lang ka di taref tayo, tamabalin pa'y met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo manen ti kayat mo. No agkurang ti sweldok nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manen. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramidan. Wen ko naklangarudan. Basta, siyak ti makaammo. Imayak ading ko, tanaamwak nga agpapautang ka kano. Mano ka dito utang manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, ngum adda pirma ama, ken binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapmapanidya balay mi ha? Saklatan ti umaya binigat dito eh. O sige, ngum no di ka mauray nga umayag bayad, siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta umayak nga umay dito eh. Isang uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit laang nga rod taalaag ti kwarta, ken ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka di nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo ha. Wen, saan ka di madanagan, tasyak ti makaam mo? Mano ti pinanggatang mo iti dayta ref? Saan mo adamagan pa'y? Mabitlaang agida sarakon. Hitayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro nateng. Anusam ka din, lakay. Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. When man? Regalo nila kay ko, iti nag-birthday ak. Kinay kayat kun nga regaluan nak iti cellphone. Ngam di aghanda ak. Imbag ka pa'y, adda baro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot akan nila kay mo. Wan man nga paiso. Kadaanan nga minan kat to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat nga usaran, di ano sampay. Imanugo taklaang nga ikatangan nak nila kay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklakok. Ay, kayat ko talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalataken ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 ka no. Ay, nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya, naawan matlaang nasisita apang usaram iti nangina a cellphone.
Ano sa mon ati lalakaon laeng a cellphone? Sa anak nga agpaabak ka ni Nora. Di kayat na siguro. Iso lang ti adanginginan a cellphone na. Iso kasi ti ibagbaga na. Gapot ada online business na. Isulatan ti adakarbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mo't iti napinta sa cellphone. Amukon. Panayunak latan ka ni Just de utang ko kenkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan mabalin amanang? Saan mo pa'y anabayadan ti mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nilakay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanon iti 20,000. O sige, kastoy nga rod ti aramiden tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga ron ti agbati iti utangak at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan ati mabati iti 20K nga utangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga ron ti masapul ko. Nayunak nga ron iti 10,000 pa iti utangak. Agbalinan at 30K ti utang mo. No agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sika tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to'y cellphone na ginatang ko. Talaga papintasan na kiti husto. Saan ko nga ipagpakita kanila kay ko daytoy? Kasigurado apagungtan nakmanan. Oh, bakit? Saan ka pa nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Anya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa'y ngay, natangmanan ta isumot ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon Manun abulan apasig anatang ti ipaspasidam kanyak. Anya nga iti bigsak nga agtrabaho no kasta? Saan ka din nga agreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asimbang pot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon di taref. Tapno makargaan mammat deta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo deta? Saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Kwa lakay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusarami ti kwarta. Ibagam na da ka sa pulam dito yung unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok, tatipidin nakmat. Ha? Sak ti agtrab-trabaho, ngam di nakpay mapakan iti naimas. Anya? Kasano ata da ito yun? Pangala akon nga ititinag ko iti utang ko kani Jas. Manon nga daw adyak nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, ada ka di? Nanang, saan nyo ka di amang manggagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan timapan makisao. Ibagam nga awanak, ibagam nga danapanak. Tapay nga ilamangan nyo. Ada ka di ba, Sulyo? San man at hila ibagbagam, mapanmukitin ka sarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Oh, anya timbaga na. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Imbagak nga awan kayo. Kut kinunana. Ngayon sumangpat kayo kano. Mapan kayo jay balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap sa pulan na kayo, nanang. Anya ti ba, Sulyo? Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kan itatang mo nga imay ni Just di balay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrobwatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasanungatan no umay ni Just. Oh, ada ka di bagbagam?
Ape, akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Luz, umayak man. Ni just data. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Ape, sa batam. Padanunam dito'y balay. Ang mga nuada importante nga ibagana. Jas, ading ko. Dumanon ka. Ay, imbag tanaranaan kayo nga agasawa, manong. Ilimlim mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang, abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Adda utang kan ni bakit ko? Kasta nga agpaiso, manong. Ala. Tangay jak amo nga adda utang ni bakit ko ken ka. Dua kayon nga agsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige, panawan kayon dito'y salas. Madimot ati kastang aramid mo, manang. Sika tinagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di kamot maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka la kuman, Jas. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamot likliklikan, Makisao ka kumaitinasayaan. Uwan ading ko. Saan ka madanagan tagbayadak? Urayom laeng. Lakay, pangasim ka di at atulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, kat makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo, Di nakiramraman. Di mo amo tiriga at agbirok iti kwarta, Kayat mo ka di amabaludak no saan ka makabayad. O di ka iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasaan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anyamot daytan nga ibagbagam. Awan ka di ti asim kanyak nga asawam. Ketsak nga asawam, kinasyan na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat yag trabaho. Total, awan mater aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. Adda kamot dito'y amakigap-gapas, anak. Apayan, saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang amin tatang. Saan na ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na? Apay ngay? Basol ko amin tatang. Ay, Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. apay inan ano mayati inutang mo? Kuwang. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit natin nangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusam ti makitang dantap no ada pagbayan mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lang ti bayan mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisao adin ko. Daytoy paylaang ti maitad ko, ta isulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisao ako maano mabalin, to'y cellphone laangan ti ibayad ko iti daddo mga utang ko. Oh, adto'y ti resibo, kabarbaro pay dayta, tadyak unay inus-usar. Unay kakit ngaminan ayamanang. Nagpilit kan tumak ngamin. Maala, umanugot aklatan. Tapno basit laangan ti bayadam. Amangan no saan nakpay amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agyaman ak tayo manugot ka, Jas. Saan munton nga ululitan ti umutang, manang? No awan pagbayad mo. Nabayada kong ti utang ko kini Jas, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak. Isu ana sursurok mati dumiskarte, tapno maadaan nakiti bukod ko akwarta. Ngem ti importante, isu amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. Tuy pagayam mo, Luz. Agyaman nak iti dayto apakasarita ang pagayam, Luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang?
Nang runa no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agur nung kakitdi, tanasaysayaat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.